Reka ngusuze kandi mwifurize ibyiza gukurikirana n'isi TV Rwanda umunsi ku wundi, nyemera nkugezeho iyi nkuru iri kuvugwa mu bitangazamakuru byandikira mu Rwanda ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Ngushimira cyane wowe wamaze gukora subscribe kuri channel yacu ari nayo yanyu, kugira ngo amakuru n'ibiganiro tukugezaho bijye bikugeraho mu bambere. Mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, umugabo yatawe muri yombi akekwaho gusambanya umwana akamusambanyiriza mu bwiherero bwa Kiliziya. Umugabo w'imyaka 36 y'amavuko mu kagari ka Mpenge umurenge wa Muhoza mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru yatawe muri yombi akekwaho gusambanyiriza umwana w'umukobwa w'imyaka 15 mu bwiherero bwa Paruwasi Katedrali ya Ruhengeri. Amakuru yifatwa ry'uyu mugabo yamenyekanye mu gitondo cyo ku cyumweru tariki ya 16 Kamena 2024 agana saa 12 z'igitondo, ubwo abakristu bari bagiye mu misa ya mbere bumvaga uyu mwana w'umukobwa sakuza, bakaza kumutabara bagasanga ari gusambanywa. Bivuga ko kandi ubwo uwo mwana w'umukobwa wari wagiye gusenga yajyaga kwiherera, yahasanze uyu mugabo wari uri kuvugira kuri telefone igendanwa we, akajya kwiherera uyu mugabo akamusangamo ariho yamufatiye ku ngufu. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru SP Jean Bosco Mwiseneza yemeje aya makuru, avuga ko ukekwaho iki cyaha yafashwa agahita ashyikirizwa mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Mu magambo ye yagize ati, uyu musore ukekwaho gusambanya umwana w'imyaka 15 ukekwa afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Muhoza, ari gukurikiranwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Uyu musore cyangwa umugabo iki cyaha cyekwa nikiramuka kimuhamye azahanwa hakurikijwe amategeko, kubera yuko icyaha cyo gusambanya umwana bikiri mu byaha bihanwa cyane mu Rwanda, kandi ukabona ko kimaze kuba nk'icyorezo mu Rwanda, aho ikizira gikomeje kugenda kiganza ahera. Icyaha cyo gusambanya umwana rero nicyo gufata ku ngufu bihanwa n'amategeko nk'uko biri mu gitabo mpanabyaha cy'amategeko y'u Rwanda, Rwanda Penal Code. Gusambanya umwana, itegeko risobanura ko umuntu wese ukorera ku mwana kimwe mu bikorwa bishingiye ku gitsina bikurikira aba akoze icyaha. Ibyo bikorwa bivugwa mu ngingo y'133 y'itegeko nomero 58 akarongo ka 2018 ryo kuwa 30/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, ihinduwe ku buryo bukurikira: gushyira igitsina mu gitsina, mu kibuno cyangwa mu kanwa k'umwana, gushyira urugingo urwo ari rwo rwose rw'umubiri w'umuntu mu gitsina cyangwa mu kibuno cy'umwana, gukora ikindi gikorwa cyose ku mubiri w'umwana hagamijwe ishimisha mubiri. Iyo bihamijwe n'urukiko hanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko atarenze 25. Iyo umuntu mukuru asambanyije umwana uri munsi y'imyaka 14, igihano kiba igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshyacyaha. Iyo umuntu mukuru asambanyije umwana ufite cyangwa urengeje imyaka 14 bigatera umwana indwara idakira cyangwa ubumuga, igihano kiba igifungo cya burundu. Iyo umuntu mukuru asambanyije umwana bigakurikirwa no kumugira umugabo cyangwa umugore, igihano kiba igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshyacyaha. Iyo umwana ufite imyaka 14 ariko utarenza 18 y'amavuko yasambanyijwe n'umwana uri munsi y'imyaka 14, ahanwa hakurikijwe ibiteganywa mu ngingo ya 54 y'iryo tegeko. Iyo umwana ufite imyaka nibura 14 asambanyijwe n'umwana ufite imyaka 14 akoresheje imbaraga, iterabwoba, uburiganya cyangwa abikoze ku ntege nke z'uwakorewe icyaha, ahanwa hakurikijwe ibiteganywa n'ingingo ya 54 y'iryo tegeko. Urumva rero igihano kiri hagati y'imyaka 25 na 20 nicyo gitegereje uyu
mugabo mu karere ka Musanze wahohoteye uyu mwana amuhohotereye ku bwiherero bwa kiliziya. Niba nawe yari yagiye gusenga urumva yuko ari ikibazo gikomeye, umwana akaba yahuye n'uruva gusenya. Si rimwe si kabiri inkuru nk'izi ngizi zigenda ziva mu muryango nyarwanda, ariko ukabona ko ari inkuru zidakwiye kuba wakwangiza umwana, kubera ko urumva naho yangirijwe ku kiliziya, aho ni ahantu abantu bagombye kujya kwihuza n'Imana, koko niba bajya bitwa abakristo bakajya bakabakora ibikorwa bitagatifu, ibikorwa bishimwa n'Imana ndetse n'abantu, aho kugira ngo agende ajye kwangiza uyu mwana. Urumva ko uwo mwana w'ibikomere asigaranye, kuba byanabereye n'ahantu hari imbaga y'abantu benshi ubwo igikuba cyacitse, ndetse n'ibyo bikomere n'iryo pfunwe uwo mwana agiye kugumana. Urumva ko ari ibintu bitari bikwiye mu muryango nyarwanda. Twizere ko inzego zibishinzwe zigomba gukorana kugira ngo uwo mwana ahabwe ubutabera nyabwo, ndetse yegerwe aganirizwe kugira ngo afashwe atazaba iciro ry'imigani muri sosiyete, hanyuma nawe ejo hazaza he ugasanga hajemo ibibazo, kubera ko uyu mwana nk'uyu nguyu yahuye n'ibibazo nk'ibi ngibi bikomeye, abakenewe kurindwa kandi uko umwana n'uwo kurindwa, abakenewe kuganirizwa, abakenewe gufatwa koko nk'umwana, kuko umwana ni umutware. Ariko isi tugezemo ya none usanga abantu benshi twaratakaje indangagaciro y'ubumuntu, kandi ariyo ndangagaciro ihatse izindi, aho usanga rwose kubona umuntu muzima, umuntu nyamuntu ufite indangagaciro kuko y'ubumuntu ubona muri iyi si y'iki gihe bigoye. Ndagushimiye cyane gukurikira amakuru n'ibiganiro ni CTV Rwanda ikugezaho umunsi ku wundi. Nge nitwa Clement Ndayisenga. Kora share kuri iyi nkuru, kore subscribe niba utarayikora, kugira ngo amakuru n'ibiganiro tukugezaho ugiye kugeraho mu ba mbere. Ciao ciao.